Od sutra počinju ozbiljna ispitivanja, ispitivanje mehaničkih karakteristika vožnjom po okolnim, da kažem, makadamskim putevima i ta ispitivanja su predviđena da se urade u zajedničkoj saradnji sa garnizonom Kruševac i sa Vojno-tehničkim institutom. Ono što je interesantno reći da je 14. oktobar sa Vojno-tehničkim institutom u poslednjih 10 godina izbacio par vrhunskih prototipova, međutim, reč je i o sredstvu iza nas, reč je o prototipu. Sami prototipovi su, kao što vam je poznato, u principu ulaganje u budućnost i nadamo se da će ovo sredstvo biti vrlo profitabilno i za domaće i za strane potrebe i jedna je od najboljih referenci svih ovih institucija koje sam pomenuo. Sam razvoj traje zadnjih 4 do 5 godina, a sama proizvodnja je urađena zadnje 2 godine. Sredstvo je bilo kao jedno od najboljih sredstava i na prethodnom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2013. Testiranje će trajati, samo testiranje na Jastrepcu, nadamo se, ukoliko sve bude prošlo bez problema, nekih 10 dana, a onda idu obimnije ispitivanja u Vojno-tehničkom institutu, u Tehničkom opitnom centru i nadamo se da ćemo do kraja godine završiti taj složeni proces i dobiti sve neophodne, da kažem, garancije o kvalitetu proizvoda. Nadamo se od iduće godine eventualno ulasku u neku serijsku proizvodnju.